ndavuga Charles Barry byamaze kurangiye kuko mwarabitangaje ariko hari amakuru avuga yuko mwaba mutari mwarangizanye bigendanye n'ingingo mwaba mwaramusubije mu ibaruwa yari yabanditse ko wenda yifuza gutandukana nawe ngo bihari amakuru abavuga yuko mutamwatandukanye ahubwo ibintu byasubira du. Charles Barry ni umukinnyi watwandikiye adusaba gutandukana mu buryo buri officiel. Atwandikiye adusaba gutandukana kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni iyo kuba yaravunitse kandi afite imvune y'igihe kirekire abona ko atazagaruka vuba. Yavuze ko competition iri muri Rayon Sport abona igoye ko yazagera hakabona umwanya wo gukina. Hari ibyanditswe mu rwandiko rumwemerera ko dutandukana dusesa amasezerano byanditswe muri release letter niba ariko nabivuga ntari bu disclosing kuko burya amasezerano aba hagati y'umukozi n'umukoresha ariko hari ibyumvikanwe hagati